amju amati EGM na singal ko khoi khongjang hai tare ko kalam cham to edum ai di support uk jaboi na hai tare ko thamjaram ge gwal tabi gi wathok tumina election ganu firep lauk thu u amju amati EGM ngasi phawda press am electronic media gi chinaw chingna khoi gwal tabi gi thodok si edum pen daba nungai taba da gi amu bet set na dum ngasi ba khong jingli hai tare ko sigi ahan ba kalam si khoi paper gi headline sing leina ding mamang da si han aina puthok chari si sing athu bada khoi gi gwal tabi wathok si khoi tumina election bi ganu firep lauk thok pi u na amju amati EGM chingli phung si chawchabo ina athu bada khoi ni firep ama lauk thok pi na ba gomeng saita be khangan jari ko nga 좀 다시 저들었거든. 아직 한국이 question 등 마뚱이나 아직시 페퍼스는 퐁이바 아이코이 하이라이터로 퐁이바 헤드라인도 퐁이바 이 마뚱이나 마니푸르기 레디바 아직 MLA 싱기 아이코이 아빠마다 government 나 셈닝 막 intention 나 레이데 하이바니 number 2 센터기 리더싱 나 마도기 아빠마 마니푸르기 MLA 싱 아빠마 레이다가슈 아이코이 government 나 셈버기 오클람디 센터나 두 팜디 하이바기 거러더니 스피스 어두 루레가 포인트 here sagi area ko hamjading si manipur gi hojik pami ba manipur gi hojik lebiri ba dugum ba ko gi MLA me haidar ko si tasingna manipur da popular government na sem ba si tasingna pama bra ha simadi ai koi question hamjading e ba ko pame sem da ba yadre haidar ga di ai koi chin gana yam slightly ha na di yar roi ba ko tasingna chap chap ma gi leaders am ga na am guts leina ko governor khu thang da ai koi tangai fadana ai koi leader si le re ai koi khudak da koi claim tok jare ko ai koi government na sem bi ro within very short day ko within this month atagana ko within few days ko namin khani manung jida namin tarani manung da namin mangani manung da namin 7 days manung da ai ko gi leader si lejare aduna ko gi out of number si lejare ko aduna ai ko floor da ko ai ko gi ba leader da thokchara ge ko thokchara ge sami sim thokchara ge aduna ai ko gi anoba ko gi popular government nam sem adu ko pamjare hai ba gi ba kano si yam kana engineer ka do boni ko adu mami su ta de adu ko hai da ba da gi mong man bhai tare ko hai da ba da bi mong man pot na ko di hai raga center na suma du area da sai gi adum kai ko khada controversy mo yena ba na leader pam da ba leader oining mi je masing yang ko yang ta ba mo masing gi ba ta sai kai ko khara dum uhil lagai tare ko center na sanani mani laman sanari hai tare ko asina ko ta ko di ko na hai jira ko duni center amadi state ki lady ba dugumba sai gi leaders ni marakta kai ko political drama khari ta thari ko drama khari ta thari chathari bali la se taseng na masi koi ipung phung amadi koi gi aron ma madi phung phung potai koi sum jing matam da adum politically koi am line yang ka sun u por madi oi hai tare ko an hajik lai issue ji koi gi method me 2023 ku ki terrorism sing la ko lan ji koi kaw ya roi ko maram di hajik lai ba popular government am sem ngambor ngam da ba sem du maram kari dagi sem nan thami maram kari ga je masi chai question nei nak matam da kari maram gi sem dri bano kai do boi sem ning dri bano kai do bogi hajibok sai heng do thami bano ga jine nak matam da koi third me 2023 gi ku ki terrorism gi lan hedare ko hajibok sing ri lan ji koi tasing nei koi ji kaw ya da por ma nei hedare ko madu gi manung da koi gi tasing na horok gi lan du gi manung da ai koi gi particular mai te sing na isang ak thok jana ba isa kan jana ba adagi che chen mayam gi thawai lan thum kan jana ba han laman mayam gi production khuding gi lan thum thawai lan thum kan jana hona matam da ai koi khanghau dana ko horok gi na ha mayam gi ko dugum ba asai gi thongna mayam do ngasi di kai dawrage ba dugum mayam ngasi di kai dawrage bu ai koi hiram amadagi amada hiram amadagi amada koi any maram amada koi blame tawraka na ngasi di kai dawre PR gi khudong chawal kan nei khai ba gi koi mami khudung uri hai tare ko sigi nei khai ba gi mami si tasena government am leitara gadi government na tawno honar ko matam da yana bias leiba na tra nushida bana tra piana da bana tra something kai gum khar thulok yai ko madu oibna maram warakanda PR da just go ahead noi tawro matam noi tawro khoi tawro gadi yamna politically khoi yamong ta da yai ko aduna rajniti khudong chaba de khoi kai gum khar tawna pen da am la pi aduna PR khudong chaba de noi tawro ga na pithok pa man poram sim yauri hetare ko aduna PRC tasengna ngai si absolute majority phangba ko absolute majority phangba dugumba political party political platform le raga dugumba number of machine le raga da then adu dim da doctor nang sagi nakan different parties me haitare ko political parties me amana support tok haitare ko out of 60 gi manung da out of 60 MLAs gi manung da opposition le hori je accept manga nga hore ko ate remaining gi nang sagi koi mapang na chatmin na ba sogat pa punmin na ba pulap yaura kan da sagi out of BJP na absolute majority mi 32 numbers of magi karang le matung da mapang ne lai me pusul laga di 60 out of 60 gi manung da 55 ti man pai le ne ko 55 pai ba sing manung sidam kai dawre manipur thugaya pamba
kuki MLA tara ko manipur thuai pamba kuki MLA tara different party di kara gasu BJP dai kara ko da mek shana kara ko da manga yauri JD di kara ko ani yauri adugi magi kuki kari ba magi lup ama le do kara ko da magi ani hum yauri ko ada independent ka ko su yauri be an punjala kan kuki MLA tara tara ji ta singna manipur thuai da pamba du MLA tara ji thokren tho le ren khala ba buda remaining le mori jo arop 60 gi mu tara thok 50 le mori ko 50 gi manung da mu kai dawre ai opposition party in level manga khaidok khra matung da khoi 40 khati le hori bu ko 45 sing manung sidam kai dawre khoi gi atoba party gi khoi MLA ma ko khoi lai hidre ko adu 40 khati manung da ma lai hidre ga su out of 44 le hori bu ko 44 laina khoi government ma sema ngam da bai si sai area si da something kari gum hidden agenda khar da khoi hangmu ko chin ma le pora madi mu heli hedare ko adu manung sida ko sagi leadership crisis manhan ba ko amai masengi ko sagi pham whatever kai mo khara da blame tong ka na sagi thoina kai mo khara nushina da mo masen nushina da bagi mami su ta han ba ko leader khan bai ji di ai na haningi di absolute majority phanga ba party amagi lairi ba mayam si makta leader khan bai je mayam na yana ga khan ba ama ko mayam na yana ga si ohela ji hena khan do ama then mayam na yana ba khan ngam de ga na center gi leader sing na ko center gi leader sing na to mo hen gera chaw bo hen gera ko kana gum XYZ am hen gera madu khanbi ra kan da madu government of thambi ra kan da chap chana madu thok tong khona ga do ne ko adu masagi number of machine laina masagi leader ma hap na government ma thamdana thamjara thammi tham chali ba macha sina tak padi kari gum pot khadin chena chali haidare ko adu du ma halli duna ye masi haibagi wani aikhogi leiba manipur gi leiba masagi MLA singina tasengna thamoi sengna popular government ma sem da ba yadre sem dragadi khoi chana wainer again khan boi taragadi na hana wathok tho mani ko hana wathok ma tho mani adu thondana aikoi dum haida da bi mami ma sum haira chali je center gi leader singa manipur da leiba du gum bang sagi majority oina vote car leiba du political party singi marakta ga aikoi kari gumba tongning ba nei khaining ba ada kai something kai gum pot khrai tare ko mogi tongan ba hidden agenda khra di ong ichi na ma chiel ga leraga thabak thoina tongna ba manna ga to hai tare ko manami na ba bano por ma di yaur lai aduna ma se center na semak ke khanma mi kupta ko center na semage na khanma mi kupta adum sagi adum sagenung gi khare sagenung gi wori tare pramani ko ahi ngam gi wori nai tare aduna saka semage na khanma mi kupta sem ya poni sem hero na khala ga jum sem roi ko asidi center kuta le pora center kuta le heli ma sakse center gi kuta le heli ma sakse kai gi noi tare ga di sagi na hajaba do manung da pot mayam nei re ba ko horoi ba ku ki terrorist gi horoi ba 3rd May 2023 gi ko gi lan si ta seng na hajuk si waroi sinama justice sam to no hona matam da ko gi chapchana ko tholo ko hona matam da MLA kari sing gi ba marak tang sagi nungshi roi da ba na tra na pam da ba na tra na something tabakra tawno khona matam da pien da ba nungai ta ba ningdom pono do por khadum yaw do re ba ko aduna maram mar kan da moi moi tawraga di trai phadna posak chi kare hani ekhoi yamna kainom chakhibi yai adu khala kan da PR thoina sinna bhai tare ne ko PR thoina sinna tham kan da PR thoina le hela kan da thoina ne khain bhai tare ne ko thoina ne khaila kan da mayam je namna ngau ya ngau hol le wa ba ya wa hal le adu ta trai phadna sai khoi khamthena wa hala matung na kare hani last time sarkar semi ro ga na hai bagi prajasna khoi ji nungsi re prajasna khoi da nungsi no lae aduna sarkar semi ri yaro ga khala kan da potu sagi karigum mami ta handu mami u hol le bako aduna lady film si politically hiai iman mana pura mandum yauri aduna mase taseng na khoi prajasna si gyan taminam changi aduna hajile film si taseng na manipur gi lady ba dugumba sagi absolute majority phangal le MLA jingjina thawana thamoi sengna popular government ma sem na baita makta waina ra ge na khan madugumba poti oide ko ana haida da bagi hairaga tasengna aduga semage na khalaga na center na ahingong gi wari ni ko aduna lady film ji matang da khun haija ningi si issue that center na tawgen khalaga budi ko center na tawgen khalaga budi tawu yare center na tawge khalaga tawu yai aduna lady film ji matang da khun haija ningi si nakana ni merta ko ma chanra kan da praja ma mohan madudi mohan biran wona smai thamjagi ham round okay taga cheriusa